Pravoslavni verniki se na Božič pripravljajo tudi s 40-dnevnim postom, v okviru katerega se odpovedo določeni hrani in pijači. Jutri sledi tako imenovani badni dan. Kada najavljujemo večernjom službom dolazak Božića, dakle, a Božić je u nedjelju, na večernjoj službi još je običaj u našem narodu da unosimo badnjak, drvo hrasta, koji simboliše ono drvo kojim je bio ogrijan Gospod Isus Hristos u pećini gdje je bio rođen. Po bogoslužju vernikom razdelijo badnjak, slamo in hrastove veje, ki ga odnesejo v svoje domove. Božič za pravoslavne vernike pomeni veselje, ki ga rojstvo prinese k vsaki hiši in hkrati priložnost za notranjo prenovitev. Pa želim svim vjernicima pravoslavnim i svim ljudima dobre volje da imaju mir, zdravlje, sreću, da u krugu svojih porodica proslavljaju sve praznike, jer praznici i jesu tu da se ljudi jedni sa drugima okupljaju. Tako bi svima poželio uz božićni pozdrav mir Božji, Hristos se rodi.